Nongeye kubaha ikaze inshuti bakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose. Uyu munsi tugiye kwinjira mu nkuru iteye amatsiko, inkuru ivuga ku rugendo rutangaje u Rwanda rurimo rwo kuba ihuriro rya basketball ku mugabane wa Afrika. Ese wari uzi ko ubu u Rwanda ari rwo rwicaye ku ntebe y'icyerekezo cya NBA muri Afrika? Ariko se kuki mu minsi ishize havuzwe amakuru menshi ajyanye no kwikura kwa APR mu irushanwa rya BAL? Kuki Amerika yinjiriye mu mubano w'u Rwanda na NBA binyuze mu bihano bya gisirikare? Uyu munsi tugiye kureba ukuri kwisha inyuma y'ibyo byemezo, dusobanura uburyo u Rwanda n'ubuyobozi bwarwo bwashyize imbere siporo nk'inkingi y'iterambere, ariko nanone tugaruke ku bibazo by'amategeko NBA yahuye nabyo bitewe n'amabwiriza ava i Washington. Gumana natwe kugeza ku musozo kuko tugiye gusesengura iyi ngingo mu buryo burambuye cyane utazigera wumva ahandi. Reka dutangire dusobanura neza aho uyu mubano w'u Rwanda na NBA uturuka, kuko n'urugendo rwatangiye kera kandi rufite intego nini. Mu myaka 10 ishize u Rwanda rwagaragaje ubushake budasanzwe bwo kuba igihugu cya mbere muri Afrika cyubaka ibikorwa remezo bigezweho bya basketball. Ibi byatangiye kugaragara cyane mu mwaka wa 2015 binyuze muri gahunda ya Giants of Africa. Icyo gihe abatoza n'inzobere bavuye muri NBA batangira kuza mu Rwanda kwigisha urubyiruko. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ntiyigeze ahisha ko akunda uyu mukino, ariko si urukundo rwa siporo gusa, ahubwo ni n'ishoramari rikomeye mu bukungu bw'igihugu. NBA nayo yarabyitabiriye kuko yabonaga mu Rwanda umufatanyabikorwa wizewe, ufite umutekano kandi ufite icyerekezo. Ibi byatumye u Rwanda rwishyura ishoramari nini rwubaka BK Arena cyangwa Kigali Arena yaje guhindurirwa izina, imwe mu nzu z'imikino nziza cyane muri Afrika. Ibi byatumye NBA ifata icyemezo cyo kuhashyira icyicaro cy'irushanwa rya Basketball Africa League cyangwa BAL. Mu gihe cy'imyaka itari mike uyu mubano wari utoshye cyane, aho Perezida Kagame yagaragaraga kenshi mu mikino ya NBA All Star muri Amerika, ndetse akaba inshuti ya hafi n'abayobozi bakuru ba NBA nka Adam Silver na Mark Tatum. Ariko mu kwezi kwa Werurwe 2026 ibintu byaje guhinduka bitewe n'icyemezo cya politike cyaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubuyobozi bwa Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bwatangaje ibihano byibasiye igisirikare cy'u Rwanda RDF n'abayobozi bacyo bakuru bane. Ibihano byafashwe hashingiwe ku birego Amerika ishinja u Rwanda ku ruhare rw'igisirikare cyarwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. None se ibihano bihuriye he n'umukino wa basketball? Aha ni ibintu biburujijo. Ikipe ya APR cyangwa Armée Patriotique Rwandaise ni ikipe y'ubukombe mu Rwanda, ariko nk'uko izina ryayo ribivuga ni ikipe y'igisirikare iterwa inkunga n'ubuyobozi bwa RDF. Amategeko ya Amerika abuzanya ishyirahamwe ryo muri Amerika nk'uko NBA imeze gukorana cyangwa guhererekanya amafaranga n'ikigo cyangwa urwego rwashyizweho ibihano n'ubuyobozi bwa US Treasury. Kubera ko irushanwa rya BAL rikorerwa munsi ya NBA kandi NBA ikaba ari ikigo cya Amerika, byabaye ngombwa ko habaho icyemezo kigamije kubahiriza ayo mategeko ya Amerika cyangwa compliance. Ibi nibyo byatumye ikipe ya APR yikura mu irushanwa rya BAL rya 2026 ku buryo butunguranye. Iki ntabwo cyari ikibazo cy'ubushobozi bwa APR mu kibuga, ahubwo cyari ikibazo cy'amategeko n'amateka. NBA itashoboraga kurengaho bitewe n'amategeko y'igihugu cyayo. Icyatangaje cyane cyangwa icyatangaje benshi kikanatungura benshi mu basesenguzi n'uburyo u Rwanda rwashatse igisubizo vuba na bwangu kugira ngo irushanwa ridahungabana. Nyuma yo kwikura kwa APR hahise hatangazwa ko ikipe ya RSSB Tigers ariyo izasimbura APR. RSSB Tigers ni ikipe ifitanye isano n'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize mu Rwanda, Rwanda Social Security Board.
Ibi byakozwe mu rwego rwo kwirinda ko NBA ihura n'ibibazo by'amategeko muri Amerika kuko RSSB yo ntabwo iri ku rutonde rw'ibigo byafatiwe ibihano. Ibi byerekana uburyo u Rwanda n'ubuyobozi bwa NBA bagerageje gukomeza ubufatanye bwabo nubwo hari igitutu cya politike. Ikipe ya RSSB Tigers yariteguye ndetse iza no gutsindira itike yo gukina imikino ya nyuma izabera i Kigali mu kwezi kwa Gicurasi. Aha rero niho abantu benshi bibaza, ese NBA ntabwo iri kwivanga mu bibazo bya politike? Iyo ubajije abayobozi ba NBA nka Mark Tatum, igisubizo cyabo kirumvikana. Bavuga ko NBA itajya mu bya politiki ahubwo ikurikiza amategeko n'umurongo wa leta ya Amerika. Tatum yigeze kuvuga ko niba leta ya Amerika ivuze ko bashobora gukorera mu Rwanda bazahakorera, ariko amategeko namara guhinduka nabo bazahindura uburyo bakora. Ibi byerekana ko NBA ishyira imbere inyungu z'ubucuruzi n'iterambere ry'umukino, ariko ikirinda kugongana n'amategeko y'iwabo. Ntidushobora kuvuga kuri iyi nkuru tutagarutse ku nshingano nshya z'abanyarwanda muri NBA. Mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2023, Madamu Claire Akamanzi wari usanzwe ari umuyobozi ukomeye muri leta y'u Rwanda muri RDB yagizwe CEO cyangwa umuyobozi mukuru wa NBA Africa. Ibi byabaye ikimenyetso gikomeye cy'uko NBA yizera ubushobozi bw'abanyarwanda mu kuyobora uyu mukino ku mugabane wose. Hagati aho ishoramari ry'u Rwanda muri siporo ryo ntabwo ryahagaze. Mu kwezi kwa Nzeri 2025, brand ya Visit Rwanda yasinye amasezerano y'imyaka myinshi n'ikipe ya Los Angeles Clippers yo muri Amerika. Ibi bivuze ko mu gihe bamwe mu banyapolitiki ba Amerika banengaga u Rwanda, andi makipe yo muri Amerika yashimiraga cyangwa yishimiraga gukorana narwo mu rwego rwo kumenyekanisha ubukerarugendo bw'u Rwanda. Ibi byongereye u Rwanda imbaraga muri uyu mukino kuko u Rwanda rufite amasezerano n'amakipe akomeye ku isi nka Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa, Arsenal mu Bwongereza, Atletico de Madrid yo muri Espagne, tutibagiwe na Bayern de Munich yo mu Budage. Ariko nubwo iyi kipe yo mu Budage Bayern de Munich byo ibijyanye n'imikoranire hari uburyo yagabanutse, ibyo nabyo harimo n'ibibazo bya politike nk'uko abadukurikirana twagiye tubibabwira. Njya murabizi umutoza w'iyi kipe papa we aba mu nteko ishinga amategeko y'Ububiligi, akaba umukongomani n'ibintu birebire. Ibi byose rero biratwereka ko u Rwanda rufite gahunda yo gukoresha siporo nka diplomasi ikomeye yo kwiyubaka no guhangana n'amakuru mabi ashobora gutangazwa n'amahanga. Uyu mubano na NBA rero nubwo uhuye n'ibihano byibasiye igisirikare uracyakomeje kuko inyungu z'impande zombi ari nini cyane kuruta izo mbogamizi z'igihe gito. Muri make urugendo rwa NBA mu Rwanda ni urugendo rurimo byinshi byo kwigiraho, ni urugendo rwerekana uburyo siporo ishobora kuba inkingi y'iterambere, ariko nanone ishobora guhura n'inkubi y'umuyaga bitewe n'imibanire y'ibihugu. Ibihano bya Amerika ku gisirikare cy'u Rwanda byatumye APR yikura muri bare, ariko ntibyabujije NBA gukomeza gukorera mu Rwanda. Ibi bituma twibaza tuti, ese mu myaka iri imbere uyu mubano uzarushaho gukomera cyangwa uzahura n'izindi mbogamizi? Icyo tuzi cyo nuko u Rwanda rukomeje kuba icyitegererezo muri Afurika mu kubaka ama arena no kwakira ibirori bikomeye. Ikipe ya RSSB Tigers biri kwitegura guhagararira u Rwanda mu mikino ya nyuma ya BAL i Kigali, kandi abafana b'umupira ukomeye mu Rwanda, ndavuga basket, biteguye gushyigikira ikipe yabo batitaye ku bibazo bya politike byavuzwe. Uyu munsi tubonye ko cyangwa twize ko basket atari umukino gusa, ahubwo ari amategeko, ari ishoramari, kandi ari n'uburyo bw'itumanaho hagati y'ibihugu. Turizera ko mwasobanukiye neza isano iri hagati y'ukwikura kwa APR n'ibihano bya Amerika, ndetse n'ukuntu u Rwanda rwabashije kubisimbuka rugakomeza irushanwa mu buryo bwa gihanga. Murakoze kuba
mwabanye natwe mwaryohe n'iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Niba ushaka gukomeza kumenya andi makuru acukumbuye nk'aya kuri siporo, politiki n'iterambere, ntiwibagire gukora subscribe niba utarayikora kuri channel yacu kugira ngo ibintu bijye bigenda neza cyane. Kanda like ku biganiro kuri iyi nkuru kugira ngo ibintu bijye bigenda neza, ndetse binadufasha kuba inkuru yagera ku bantu benshi. Uduhe n'ibitekerezo, ndabakunda cyane, komeza ubane natwe.